Amen. Hallelujah. Great morning that God loved us in the name of Jesus. Ni tsakisiwa hi marito lama ngo a bitleli kha hi vabya siku ri xile. I am pleased by the ways that even though we slept tired, but this morning has come. Am swilo swi nonokile siku ri xile. Even though things were slow, the morning has come. Siku ri xile. The morning has come. Siku ri xile. A day has risen. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Kesa Xikwembu. Amen. Na amukela para mi hi vona ku mi ri kona. I welcome you wherever you are watching us. A kesa ni vanhu va le matikweni ya ku hlaya va hi langutiseke. We are thankful we have many people from different nations who are watching us. Hina hi le South Africa a Limpopo ka Malamulele ka Phaphazela. We are in South Africa at the Limpopo province under Malamulele in Phaphazela village. Xikwembu a xi mi hlayiseni kwala mi nga kona. May God protect you wherever you are. Loko mi pfuka emixweni wa so mi hi yingisela. When you wake up at this morning and listen to us, A ho va nkoka ku za n'wina. we are not that special Hi nge pfuki hina hi ve va nkoka. and we can never be special. Ho khensa tintswalo We thank the grace leti nga hi nyika xichasana hina na n'wina. that has given us a chance. Inkomo. Thank you. Ni kombela ku hi hlaya swin'we Bibele ka buku ya Matewu 18. Can we please read the Bible at the book of Matthew chapter 18? Verse the manaya 7. We'll read from verse 7. Yini khombo misava hikwalaho ka ku khunguvanyisa. Hikuva ku khunguvanyisa ku fanele ku va kona. Woe to the world because of offenses, for offenses must come. Kambe u ni khombo munhu loyi ku khunguvanyeka ku humelelaka ha yena. But woe to that man by whom the offense comes.
ku khunguvanyeka ku fanele ku va kona. Ku khunguvanyeka ka fanele ku va kona. But the offense must come. Kambe u ni khombo loyi ku khunguvanyeka ku ta ku hi yena. But woe to that man by whom the offense must come. Ni khensa Xikwembu. I thank God. Xikwembu xi hi rhandzile. God has loved us. Ku na nchumu wa nkoka lowu Xikwembu xi vonaka leswaku eka vana va xona wu nga lahleki. There is something important that God sees that it shouldn't be lost in his children. Hambiloko ku khunguvanyeka ku ta hi tindlela tihi kumbe tihi. Even if an offense may come in some other way. Hambi ku khunguvanyeka ku ta ku ri ka level ya njhani kumbe njhani. It doesn't matter what kind of level that the offense comes with. Lexi moya lowo kwetsima a xi endlaka i ku vona ku a hi pfuna ku n'wi tirhela swititana. What the Holy Spirit says is that we should use us even if it's like that. O hi pfuna ku hi n'wi tirhela swikhunguvanyiso swi ri kona. He helped us to serve him while the offenses are there. Sweswo xin'wani xa nkoka leswi a vonaka leswaku swi nga hi lahlekile. Those are some of the important things that we see that we shouldn't lose it. Bibele yi komba kahle ku khunguvanyeka a ku nga pfumaleki. The Bible shows us clear that we will not lack the offenses. Laha ni nga hlaya kona Bibele a yi kombi ku ri ku khunguvanyeka ku tata ku huma ka Sathana. The way I've read in the Bible, it doesn't show that the offense will come from Satan. A yi kombi ku ri ku khunguvanyeka ku tata ku huma eka madimoni. It doesn't show that the offense will come from demons. Yi ri ku khunguvanyeka. It says the offense Ka fanela ku ri ku va kona. must come. Kambe yi komba munhu. But it shows a person. Why yi nga kombi Sathana? Why is it not showing Satan? Yi komba munhu. It's showing a person. Ku ri munhu loyi. That this person, Ku khunguvanyeka ku nga tata hi yena. that the offense shall come by him, U ta va na khombo. will have danger. Kambe ku khunguvanyeka ku fanele ku ri ku va kona. But the offense must come. Kambe munhu loyi ku khunguvanyeka ku nga tata hi yena. But the one that the offense will come by, Munhu loyi u ta va a ri na khombo. that person will be dangerous. Hi ku khunguvanyeka loko ku fika. Because when the offense comes, Ku tela ku munhu wa Xikwembu a tsandzeka ku hanyela Xikwembu. it comes to prevent a child of God to live or serve God. Ku tela ku munhu wa Xikwembu a nga swi koti na ku tirhela Xikwembu. It comes to prevent a man of God to serve God. Ni khensa Xikwembu. I thank God. Hi ku Xikwembu xi hi pfuna ku xi hanyela hambi ku khunguvanyeka ku ri kona. Because God helped us to serve and live for him even though the offenses are there. Hambi ku khunguvanyeka ku ta hi matimba waha yena u hi pfuna ku hi ya mahlweni. It doesn't matter what kind of power the offenses come, he helped us to go forward. O hi pfuna ku hi khisama mahlweni ka yena ku khunguvanyeka ka ku ri kona. He helped us to kneel down to him even though the offenses are there. O hi pfuna ku n'wi gandela hambi xikhunguvanyiso swi ri kona. He helped us to worship him even though the offenses are there. O hi pfuna ku n'wi hanyela hambi hi kha hi rila. He helped us to live for him even though we are crying. Loko ku khunguvanyeka ku ta ivi wena u tshama hansi. When the offenses come and then you decide to sit down, Ivi wena u kunguhata ku yima ku n'wi hanyela. and then you plan to stop living for him, Ivi hi pela u heta u tshika. and then you end up living it, everything. U feyili ngopfu. You have failed a lot. Hi ku ku na Xikwembu.
Because there is God. Kuna Yesu Kriste. There is Jesus Christ. Loyi alangusako na luya atiseke ku khunguvanyeka. Who also looked even to that one who brought the offenses. Loyi atiseke ku khunguvanyeka loyi una khombo. The one who says that danger to the one who brought the offenses. Se we yana mahlweni xikolo. So you should continue going forward even though they are there. Ni tsundzuka a Bibeleni. I remember in the Bible, A ku tivani lexi. he said, know this, Ni hlurile misava. I've conquered the world. Mi ta va na khombo lerikulu emisaveni. You will be in danger in earth. Mina ni hlurile misava. I have conquered the world. Se khombo ku khunguvanyeka ku nga ta. So the offense may come. Loyi a nga hi vitana u hlurile. The one who called us has conquered. U hlurile. He has conquered. So u ta swi kota ku hi fambisa. So he will be able to move us. Hi kha hi vabya. Even though we are sick. Hi kha hi vabyeriwa. Even though there are people who are sick. Hi kha hi kayakaya. Even though we are struggling. U ta swi kota ku hi fambisa. You'll be able to move Hi us. ku hi xo sungula a mekaka xoko ka vana va yena va swi kota ku n'wi hanyela swikhunguvanyisa swi ri kona. Because that's the first thing to do, to make sure that we should be able to wait for him even though offenses are there. Hi ku khunguvanyeka Because offenses, ku nge pfumaleki. because we will not lack offenses. A swi nga pfumaleki. We will not lack offenses. Loko siku ro xa ri pala ni nga khunguvanyekangi n'wina khensani xikwembu. When the sun rise and then also set without you being offended, thank God. Vhiki ri sungula ri fika makumu n'wina mi nga nyangatsiwangi khensani xikwembu. The week start and then it also ends without you being offended, thank God. N'hweti yi sungula hela n'wina mi nga borhiwangi khensani xikwembu. A month start and then it also ends without you being offended, thank God. Hayi mi borhe hi Sathana. Not being offended by the devil. Hayi mi borhe hi mademoni. Not being offended by the demons. Mi borhe hi vanhu. Offended by people. Mame. Mama, Xikwembu. God Swi na matimba yo ringanela ku hi pfuna. has enough power to Hallelujah. help us. Phela vanhu People, loko va ku tisela swikhunguvanyiso when they brought offenses, ngopfungopfu ti ta ka minkarhi mimbirhi. and then it comes in 2 times. Ende loko munhu a tisela swikhunguvanyiso yena u va a nga ri aware. And then when a person brought an offense to you, that person is not even aware of it. Hi nkarhi lowu swi va ku a swi dropa vutomi bya n'wina hi wona. By the time that person drop it in your life, Swi ta nampundzu it comes in the morning. leswaku siku hinkwaro So that the whole day, n'wina mi nga na tiheleli. you should not have a good day. A mi nga kukuli kahle. You won't sleep well. A mi nga sweki kahle. You won't cook well. A mi nga yimayimi kahle. You can't be busy well. Hambi vo sweka kahle titsongo mi chela na munyu. Even if you can cook well, A mi nga ta swi dya mi tsakile. you won't eat it good. Nkarhi wun'wana no dya mi nga dyi. Sometimes you won't even eat. Ma ha hlela why? When you be thinking why. Xiyenge xa vumbirhi The second one, va tisa na madyambu. they bring it in the evening. Va tisa na madyambu. They bring it in the evening. Nkarhi lowu dyambu ri yaka ku weleni The time where the sun is about to set, leswaku hi nga tleli. so that we don't sleep. Hi ta va kha hi hlayelela. So that we'll be thinking, Munhu loyi mara u tekisa ku yini? how does this person take me? U tekisa nkarhi wun'wanyana no dadza na madyambu mi nge se dyi. Sometimes before you even have supper, A dropa mahungu munhu. and then they drop the news. A ma dropa mhamfundisi. And then you drop it, Mamfundis. Ma hala ku dya n'wina. You were about to eat. Ene ti wayini. And then you are hungry. Loko mahungu ma dropiwa ndlala yi famba. When the news are being brought and then the hunger just go. Na xikhongelo xa vusiku xi famba. You don't even pray in the night.
xi famba The prayer just go hi mhaka ku ku drop mahungu because the news has been dropped. hayi madimoni Not by the demons, hayi zamblock not by Zambla, hayi Satan not by Satan, hi munhu but by a person. neti loko a heta ku ma dropa Immediately they drop the news. yeso Jesus u vona khombo henhla ka yena is seeing the danger in that person. neti loko a heta ku ma dropa Immediately after dropping, yesu a vona mihloti leyi nga ndzeni ka mbilu ya n'wina and then Jesus sees the tears which is inside your heart. ma ku na rito leri vongo ku na surprise There is a word that is called surprise. i swilo leswi swi vota hlamariso nje It's something that comes unexpected. na tetani ti-surprise tata Even this kind of surprises, they come. a ta na tona munhu And a person will come with it. nkarhi wun'wani sweswiwani na mi sendela ka foni Even now, they can just send a message to a phone a mi rhuketela too much and then curse you very much, so much. ku khunguvanyeka a ku pfumaleki And then offenses will not lack. n'wanyana kumbe a nghena mutini wa n'wina a mi yivela Someone can just come to your house and steal. mi ku mara xi xa mi xi yi kwihi And you say, where are my things? mi xi vo laya And then we'll see it somewhere. twanani xikwembu xi hi pfuna May God help us. xikwembu xi hi pfuna May God help us. nkarhi walowo mukhunguvanyisi a nga dropa swa yena By the time the offender has brought this news, xikwembu God xi ri khombo says danger. ende rito leri ngo khombo And this word called danger, ri hlaya swilo swa ku tala swa ku nga sasekangi it has many meanings which are bad. khombo i swilo swa ku hlaya ku na swilo swa ku hlaya ka rito leri ngo khombo swo ka swi nga sasekangi In the word danger, there are many things, and that things are not good. so loyi mukhunguvanyisi loyi So the offender, loko a heta ku khunguvanyisa after offending someone, mbita ya leyi nga rhwala makhombo the pot that is holding a dangers, se u va a yi pfurile the person has opened that pot. a nga le kusuhi na yona He's not near that pot. se u nghenini ndzeni ka yona Now he has entered inside the pot. u ngheni ndzeni ka makhombo He has entered inside the dangers. khombo rin'wana na rin'wana se ri ta lava ku ta tirha Each kind of danger now wants to work. swi fana na loko munhu a nghenile ndzeni ka nkele wa vusokoti It's like when a person has entered inside a pit of insects, of ants. rin'wana na rin'wana sokoti se ri la ku ta vona ku ri la ta luma hi kwihi And then each ant wants to see where to eat. To bite. Yeah, where to bite. once u dropa ku khunguvanyeka ka un'wana munhu Once you drop an offense to someone, wena n'wini you yourself, u ngheni ndzeni ka poto ra makhombo you have entered inside the pot of dangers. bibele The Bible, a yi vulangi ku khombo ra kona hi rihi it didn't mention what kind of danger it is. ri lo only khombo It said danger. rito leri ngo khombo ku na swilo swo tala ndzeni ka rona The word which says danger, there are many things inside it. na ku fa swi kona laha Even death, na ku fa swi wela ka khombo even death is also danger. It falls under danger. na ku feriwa swi wela ka khombo Even losing someone, it's also danger. na ku vabya swi wela ka makhombo Even sick or sicknesses, it's also part of na danger. ku vabyeliwa swi wela ka makhombo Even when someone near to you is sick, that's also danger. na ku lahlekeriwa Even losing, it's also part of danger. hi ku already se u le ndzeni wena ka poto ra khombo Because already you are inside the pot of danger. leswi u nga vavisa luya What you have hurt that person, wena u ngheni ndzeni ka poto ra you makhombo have entered in the pot of danger. u nga langutiseli xa kahle Don't expect anything good. langutisela xin'wana na xin'wana xo ka xi nga sasekanga Expect anything which is bad. once u dropa ku khunguvanyeka eka un'wana we u ngheni ndzeni ka khombo Once you drop an offense to someone else, you have entered in the pot of danger. yesu Jesus, u ri khombo he says danger eka loyi ku khunguvanyeka ku teke ha yena to the one that the offense come by him. once u dropa
ku khunguvanyeka ka munhu un'wanyana already u ngheni ndzeni ka lwandle la makhombo wena. Once you drop an offense to someone else, you have entered in the ocean of dangers. Wena u ta vona luya ingaku hi yena nga ku tikeriweni. You will see as if that one is the one suffering Hi leswi wo swi endleke. because of what you did, Kasi wena se u ngheni ndzeni ka makhombo not knowing that you have entered in dangers lama fanele u nga nghenangi ka wona. where you shouldn't have entered. Xikwembu xi hi pfuna. May God help us. Loko u ha kunguhata ku vavisa munhu, While you are still planning to hurt someone, hleketa mhaka leyi u nga ku hi tweni sweswi. think about what you are hearing now. U ya nghena ndzeni ka lwandle ra makhombo. You are going to enter in the ocean of dangers. Xin'wana xin'wanyana lexi nga laha ndzeni ka khombo xi ta lava ku huma xi ku finikela. Anything that inside that dangers will want to come out and then cover you. Ene xi ta huma xi tirha. And it will come and work. Xi ta tirha kahle a ni u le ndzeni ka xona. And it will work well because you are inside it. Loko we wako a nge byi dyi namuntlha. When you are saying that person will not eat today, A nge tleli kahle namuntlha. that person will not sleep well today, Ni n'wi yisele swilo swa yena. I've brought in their things. A wu swi tivi ku i nkarhi lowu wena u ngo lo zhazha a ndzeni ka makhombo. You don't know that you have landed inside the dangers. Hi swona u nga ta kuma ku endzhaku ka loko we u vangele luya mihloti. That's why after you have caused tears to that person, Leyi ta ku hehla ka wena yi hundza ya luya. what comes to you, it's more than the ones that that person has. Makhombo. Dangers. Khombo. Danger. Ka loyi ku khunguvanyeka ku ta ku endleka yena. Danger to the one that the offenses come by. Twanani Yesu. Listen to Jesus. U ri swa fanela ku ri ku khunguvanyeka swi va kona. He said that the offenses must come. Kambe ku na khombo lexi taku hi yena. But danger to the one that the offenses come by. A swi nga faneli. It was not supposed to be like that. Ende a swi faneli And it's not supposed to be like that. ku ri ku khunguvanyeka ku ta hi n'wina. That the offenses should come by you. U nga tsaka loko kun'wanyana phela u n'wi dropeli ku khunguvanyeka. Will you be happy if you have dropped offenses to someone else? Mara wena u va u ri ndzeni ka lwandle ra makhombo. But you are inside the ocean of dangers. U va u ri ndzeni ka lwandle ra makhombo. You are inside the ocean of dangers. Munhu loyi se a nga ndzeni ka lwandle ra makhombo. A person who is inside the ocean of dangers. A nga ndzeni ka lwandle ra makhombo. Who is inside the ocean of dangers. Lexi a xi endlaka What they do, u va kha a yisa khombo. they are only bringing danger. Lexi a xi endlaka What they do, u va kha a yisa khombo. it's only bringing danger. Hi ku already yena se u rhwele makhombo. Because already that person is carrying dangers. Loko u rhumela vana va wena mali exikolweni, When you send your children money to school, wena u ri ndzeni ka makhombo. while you are inside the dangers, Se u rhumele makhombo ka vana. now you have sent dangers to your children. U nga hlamali loko va nga vuyi. Don't be surprised if they don't come back. Ku vuya leswiya swo leha u vuya u ya lahla. And then only the long ones come and then you bury. I ku wena se u rhwele makhombo. It's because you are carrying dangers. Loko u ri mhani u sweka vuswa If kaya. you are a mother and you cook pap at home, I makhombo leswi ho swi endlaka hinkwaswo. that's danger that you are doing. U phakela vana makhombo. And then you give your children dangers. Hi ku se u rhwele makhombo. Because you are now carrying dangers. U le ndzeni ka makhombo. You are inside dangers. U nge phakeli swilo swo saseka ho rhwele makhombo. You cannot give good things while you are carrying dangers. Wena u le ndzeni ka makhombo. You are inside dangers. Hinkwaswo leswi ho swi endlaka u hoxetela makhombo. Everything that you do, you are spreading your dangers. Mi khensa Xikwembu. I thank God. A hi khongeleleni mindyangu ya hina. Let's pray for our families. Na vanhu lava nga rhwala makhombo va pfa va lava ku nghena va hi xeweta. Even if you are carrying dangers, they want to come and greet A hi us. lavi ku dropeliwa makhombo ya We don't yena. want them to bring their dangers to us. No. No. Kombelani tintsumi ti hi hlayisela miti. Let's ask the angels to protect our Kombelani families. tintsumi ti hi hlayisela vana. And the angels to protect our children. Hi ku vanhu van'wana vamfundhisi va rhwele makhombo. Because some people are carrying dangers. Va rhwele makhombo. They are carrying dangers. Nkarhi wun'wanyana a fika a hluvula mpahla. Sometimes they'll take off their clothes. A ku mhani na mi kombela
na mirhandza teka And then they'll say, Mama, I love you, just take here. kasi munhu yaloye a mi n'wi tivi n'wini Why you don't know that person? munhu yaloye kasi u rhwele makhombo Why that person is carrying dangers? lexi a xi iseko hinkwako i hangalasa makhombo ma yena Everything they did through you, they spread their dangers. ande u va a nga ri aware And that person is not aware. a nga swi tivi sweswo ku hi yona ku hangalaseni ka makhombo Doesn't know that he's spreading the dangers. makhombo Dangers. ka loyi ku khunguvanyeka ku ta ku hi yena To the one that the offense come by. ni khensa xikwembu xi hi hlayisaka I thank God that protect us. amathekisini ha khandziya In Texas, we get in. ha kotana na vona vanhu lava nga rhwala makhombo And then we meet people who are carrying dangers. mabasini ha nghena In the buses, we get in. na vana va nga ndzeni ka makhombo hi kotlana na And vona then we also meet those who are inside the dangers. xikwembu God xi endla ku hi pona is making us to survive. xi endla ku hi swi kota ku khunguvanyeka ku ri kona It makes us to be able, even though the offenses are there. a hi tsandzeki God is able. khombo Danger. khombo Danger. a ku hlayiwangi vito ni They didn't mention any name. loko wo za u khunguvanyisa munhu When you offend someone, u le ndzeni ka lwandle ra wona you are inside the ocean of danger. hambi u nga swi langutelanga Even if you are not expecting it, swi tivi just know it. swi humi non'weni wa xikwembu It has come from the mouth of God. a ku na xi humaka non'weni wa xikwembu xi nga hanyiku There is nothing that comes out of the God's mouth which is not alive or real. a ku khombo He said loyi danger ku khunguvanyeka to the one that danger, ku ta ka hi yena to the one that offense come by. a mi vakachela mhamfundhisi ka munhu And then he visit you, Mamfundisi, someone. u dropi ku khunguvanyeka ka vanhu van'wana He has brought offense to someone else. se already u le ndzeni ka malwandle ma makhombo Now they are already in the ocean of dangers. n'we mi n'wi tivi ende mi right And you don't know that person and you are okay, you are right. loko a suka laha When that person leave, mi hlamala leti si tiva ku tika ti n'wi humelela you'll be surprised of what will be happening. mi twa ku na ha kusuko You'll say, I've just left. na ha ku kuma mahungu I just got a news ya ku n'wana nga u bisa hi movha that my child was hit by a car. u rhwe makhombo muni What kind of danger that person is carrying? lama a nga lo ma endla The one that he made himself. lama a nga lo ma endla The one that he created himself. hi ku vanga ku khunguvanyeka ka un'wana Because of causing an offense to someone else. lexi xin'wanyana xi nga biha This is one of some of the things which is very evil, very bad. munhu a nga se za a fika na le tiheleni Before a person even reach the hell, u tsaka you'll be happy, u tsaka you rejoice hi ku khomisa un'wana munhu tingana because of causing a shame to someone else. hi ku endlela ku un'wana munhu a nga tiphini hi vutomi To make someone's life a living hell. wena u tsaka hi ku endla sweswo And then you rejoice by doing that. No, wa hemba you are lying. wa hemba You are lying. leti nga ta ta ehenhla ka wena What will come upon you? ti hundza letiya u nga ti endla It will be worse than the one that you caused. ende kwalano a ku na sathani And then there is not Satan. ku hana dimoni There is kwalano no demon there. hi wena u ngo loya a mbiteni ya makhombo It is you who went to the pot of dangers. ende a xinyameni And in the flesh, a nga ku kombi ku ri sweswo u swi endlaku u nghena ndzeni ka poto ra makhombo he won't show you that you are entering in the pot of dangers. loko we u heta ku vavisa luya After offending that one, wena already se we u nghena hi wexe ndzeni ka poto ra makhombo you already went in by yourself to the pot of dangers. ende a ni swi tivi mafundhisi ku ri we u ya huma loko swi te yini rini And I don't know how you are going to come out and when. a ni swi tivi I don't know. loko se u ri na vanhu And when you are with people, u ta endla ingaku swilo swi tshamisekile you will pretend like everything is okay. u nga u swi tiva ku u le ku tweni ku vava ku hundza luya Knowing that you are hating more than that person. u za u fikelela laha u vona ku ingaku luya u right a nga ha twi nchumu It came to a point where you will think that that person is okay, doesn't feel anything now. leswi endla swi endla luya a nga ha twi ku vava luya And we say, well, of course, that person is no longer hating. luya nga ku tweni ku vava hi mina The one that is hating is me.
And then leswi se swi va ku swi kha swi endleka ka wena swi endleka u nga swi papalati. And then what is happening to you now, it's happening in a way that you cannot prevent it or you can't do anything about it. A wu swi yimisi. You cannot stop it. Ku huma leri khombo ku ta leri khombo. This danger ends and then another comes. Ku huma leri khombo ku ta leri khombo. This one goes, another comes. A ni u le ndzeni ka wona. You are inside them. Xin'wana na xin'wana xi la ta vonaka ku ri i khale ni nga se tirha mo ni hlometelaku. So everything wants to show themselves that no, now I want to work. I khale mina ni tshamela potweni leyi ni nga tivi ku ta tirha kwihi u endle kahle laha nga talanga eka poto. I've been staying in this spot without working. This person has done good that it has come. Now I will work. Mo ni hlometelaku. Let me just see. U ta xin'wana xona ke. And then another thing will come being messed up. Wa lava ku xi soliva. While you are still trying to fix it, Xin'wana xi ku hlometeli. and then another thing also comes. Se swimbirhi. Now there are two. Wa lava ku ta swi koreketa leswiya. Trying to correct those two, Xin'wana xa vunharhu pa. and then another thing just rise. Wa lava ku ta wa hlamala ku ri se swinharhu. While you are still amazed that there are three now, Xin'wanyana leswona xi ku pa. and then the fourth one just comes. Se mune. Now there are four. Wa hlamala sweswo. While you are still being surprised, Xin'wanyana xi ku humelelo. and then another just appears. Wa hlamala sweswo. While being surprised, Xa vutlhanu leswona xi ku ga. and then the fifth one just arrived. Wa hlamala sweswo. While you are still being Xa surprised, vusikisi xin'wanyana xona xi vonakala. and then the sixth one also comes. U kuma ku se swi na ku hundza titihu ta wena. And so now there are more than your fingers. Se swi na ku a swi ha ringani ka voko rin'we swi hundile. Now they no longer fit in one hand, they've exceeded. Wa hlamala sweswo. Xin'wanyana xi ku kakatsoko xi yima. While you are still surprised, another one just stand up. Wa hlamala sweswo. While you are still surprised, Xin'wanyana xi ku pfalakaxa hi ku tsutsuma. another just appears running. Wa hlamala sweswo. While you are still surprised, Xin'wanyana xi ku tanguluku onge xo humelela xilela ndzeni ka mati. and then some just appear as if it's come from the water. Wa hlamala sweswo. While you are still surprised, Xin'wanyana xi suka xi yima. and then another just stand up. Xi ku khale na mina ni And manyiwile. say, oh, it's been long, I've been Va praying ni here. kahle va makwenu lava nga ni rhangela va They've humelela. helped me with my siblings who came. Loyi na mina u fanekele a ni twa ku ni kona. This one must also feel that I'm here. Xin'wanyana xona xi ku hlohlomuku. And then another appears. Na xona xi lava ku xi vona u tlhela u xi twa ku ri ni kona. It also wants you to see and feel that I'm here. Xin'wana xona xi ku ga. And then the other also appear. Xi ku na mina a nga swi voni ku ni famba na vona laha. And so, oh, this person didn't see that I'm with them. Ni kona na mina I'm laha. here. I'm also Ni part tivi of na them. mina ni famba na vona va laha. I'm working with them. Se swa tika bandle ka munhu. Now it's hard on a person. Swa tika. Now it's hard on a person. Na akhawunti a ya ha swi koti ku swi rhwala. Even the account can no longer carry it. Na mali yi helile. The money is A finished. swa ha rhwaleki man. It's no longer carryable. Swi tele. There are many. Xin'wana xi ku tanguluku. And the other just appear from nowhere. Se mali liya a ni kha ni ringesa ku na ta solve yi fambile. So the money that I was trying to sort these things, it's gone. Ni fanekele se ku huma xitandi. Now I must move out Ni famba ni lava lexi nga ta ni pfuna. and go and look for what is going to help me. Vusiku hinkwabyo. The whole night, Munhu u le ku fambeni. the person is walking. U lava mpfuno se. Is trying to find help. Luya n'wa n'wi vangela maxangu u tlele. The one that will cause trouble is sleeping. Wo le ku fambeni. And you are busy walking. U le ku fambeni. You are walking. E u twa ku ve ku na lava khongelela hala. And there are people who pray for others this side. Ku na lava khongelela hala. There are people who pray for Va ku others this khongelela side. ku titi nchumu. They pray for you and nothing changes. Hi mhaka ya ku u lo nghena hi wexe endzeni ka lwandle la makhombo. Because you have entered by yourself in the ocean of Hi ku danger vanga ku khunguvanyeka ka munhu un'wana. by causing an offense to someone else. Nto ya ka fasting. I will just go to fasting. Nkarhi lowu fastaka. The time you fast, Xin'wanyana swi humelela swilo swinharhu xikan'we. and then some three are just appear together. U twa leti. You hear this, U twa leti. you hear this, U twa leti. and you also hear this. A ti lava ku solviwa hi n'wana. And it doesn't want to be solved by anyone. Ti lava ku solviwa hi wena. It wants to be solved by you. Loko u ri na tihomu so. If you have cows, Mo ni xavisa yin'we. let me sell one. U xavisa. And then you sell. Va ta va kha va xava. When they are coming to buy, Va u twa va
u twa va nonoka loko ta ku xaveni You will feel like they're dragging their feet, they're slow. u chekisa price And then you reduce the price. u chekisa price va ta hatla va xava va ta xava You reduce the price so that they can just buy u quickly. lava mali ku u ta solve leswi se swi nga wa kwalaho You want money so that you can solve what is happening. wa endla sweswo While trying to do that, chekisa price and then you reduce the price, va fika va xava and they come and buy. a ya ha ringani And now the money is no longer enough. swi tele phela It happens many times. Oh, there are many swi tele leswi lavaka ku ta solviwa things that are supposed to be solved. There are many. loko u hlayelela na tetiwe na swa ha tshama When you count, they no longer fit in your fingers. lexi ndza xi sungula kwihi Where will I start with this one? lexi ndza xi sungula kwihi Where will I start with this one? hlayelela u heta titiho And then you count until you finish your fingers. u sungula ku hlekela amoyeni And then you start counting in the air. You start counting in the air. titiho ti helerile Now your fingers are finished, are full. hi ku vangela munhu khombo Because of causing a danger to someone else. hi ku vangela munhu ku vaviseka Because of causing an offense to someone else. se u hlaya ku hindza yena Now you are counting more than that person. ende luya xikwembu xi le ku n'wi pfuneni And that one, God is helping xi him. n'wi pfuna na ku a xi khongela He's also helping him to pray him. endzeni ka maxangu lama wena u nga n'wi vangela Inside the trouble that you caused him. u nga rivali Don't forget, bibele the Bible ya hi pfuna help us. pawulo siku rin'wana Paul said one day, a byela timoti he was telling Timothy, a ku vula rito he said, say the word, nkarhi wu ri kahle even when the time is good, na loko nkarhi wu nga ri kahle even when the time is bad. u kuma munhu a kha ya kerekeni And you'll find someone going to church wena u dropeli timhaka ta wena while you have dropped your bed. xikwembu xi nga xi n'wi pfuna God is helping that person. na hlekani wena u vonaka ingaku u swinene In the afternoon, you seem like you are well, kasi vusiku a wu tlelanga while in the night you didn't sleep. a wu ha tleli kona kaya You no longer sleep at home. u famba u lava mpfuno You just go around wanting help. ene va ku byela ku leswi hi swi endlaka hi ku endlelaka swona i mpfuno And they tell you that what we are doing to you is help. kasi a hi mpfuno Why they are not helping a you? swi nga ku pfuni That they won't help hi you. ku wena wo va ndzeni ka lwandle ra makhombo Because you are just inside the ocean of dangers. a ma humi hi ku u le ndzeni ka wona They are not coming out because you are inside them. ende a wu hoxiwangi hi munhu And no one has put you there. hi wena ngo yoya You are the one who went ende there. a wu nga swi tekeli nhlokweni ku loko u vavisa luya wo nghena ndzeni ka poto ra And makhombo then you didn't think about it that when you had that one, you are entering inside the dangers. ende swa endleka u nga swi tivi ku leswi nga ku endlekeni ka wena i mhaka ya leswi wo nga endlela luya And you might not even know that what's happening to you is because of what you did to that person. a futhi loko makhombo lama ma kha ma tirha a ma ku byeli ku hi ti u tika hina hi mhaka ya leswi ya wena u nga swi endla When the dangers are working on you, they don't even tell you that we came to you because of what you did to that person. rin'wana na rin'wanyana khombo ri ta ri kha ri endla ntirho wa rona ntsena Each danger just come and do its own work. rin'wana ri hlometela And then another will just come loko ri ku na mina xiphemu and say, I also want parts. u ta ta ni pfuka He just came by himself. u ta ta ni pfuka a ndzi tlelelini la ndzeni ka It's the one who started me. I was sleeping inside this pot. mo ni pfuka na mina Let me just wake up. swi tele se There are many now. swi tele There are many. a wa ha tleli Now you no longer sleep. se wa chuha Now you get scared. ku ri se na no khomiwa ni ta khomiwa ku nga ri khale Now, yeah, I'm going to be arrested very soon. se u hleketa ti tele Now you are thinking a lot of things. ri fika ku rantswa That death it's easier. vanhu va ku vona u ri sharp And people will see that you are good, you are well. kasi wehela ndzeni se u hlekete u helela hi leti u ti tika ku endlekeleni While inside of you, you have thought a lot of what's happening to you. rifu ra antswa Our death is simple, it's easier, it's better. ra antswa Our death is better u hambana na lexi to depart from this. heyi leswi a na ha swi koti Now I can no longer deal with this. vana ti le ku vuyeni And children, they are in trouble. wena ti le ku vuyeni You are in trouble hi mhaka ya ku vavisa munhu because of hating someone else. Yes. hi mhaka ya ku vavisa munhu Because of hating someone else.
Sweswi ni nga ku vulavuleni so Mfundhisi ni Now that I'm talking like this, Mamfundisi, ku na munhu a nga lo zhongeni ka mbita ya makhombo. there is someone who is inside the pot of dangers. A nga lo yisiwa. No one brought them there. A ku u ta ntivi. And he said, no, you will know me well. Bibele. The Bible. Yi ri ku khunguvanyeka ku nge pfumaleki. He said, the offense will not lack, Kambe khombo loko ta ku hi yena. but the danger to the one that it comes with or comes by. A swi fanele. It must not. Rito leri ri hetiseka hi wena. Oh, this word shouldn't be fulfilled by you. Ri nga hetiseki hi wena. It shouldn't be fulfilled by you. No. No. U nga vavisi munhu. Don't hurt someone. U nga khunguvanyisi munhu. Don't offend someone. Rito leri ri nga ta hetiseka hi wena. Because this word will be fulfilled by you. A ri tshunguliwi rito leri. This word cannot be solved. A ri tshunguliwi. It cannot be healed. A ri tshunguleki a ri solveki. Or it's unsolvable. U lava ku ta vula ku wena u nga solva Xikwembu. You want to say that you will solve God? U nga solvana na Xikwembu u swi kota wena. Can you solve God? U nga n'wi ringela luya. Will you try him? U nge n'wi solvi luya. You cannot solve that one. A nga solviwe hi munhu. You cannot solve that one. A wu nge n'wi solvi. You cannot solve him. Ri nga hetiseki hi wena rito leri. This word shouldn't be fulfilled by you. Rito leri This word ri nga hetiseki hi wena. shouldn't be fulfilled by you. A wu nga ri solvi. You cannot solve it. U nge ri solvi. You cannot solve it. Xikwembu xi voya mani. God is not bending. U nge xi ololoxi helo. You cannot straighten it anywhere. Loko rito leri ri hetiseka hi wena. If this word is fulfilled by you, U le trouble. you are in trouble. U nga khunguvanyisi munhu. Don't hurt someone. Don't offend someone. U nga vavisi munhu. Don't hurt someone. A wu nge hi nandziheliwi. It won't be nice with you. Khombo. Danger. Loyi ku khunguvanyeka Who the offense ku ta ku hi yena. will come by. Swi nga ti hi wena, swi nga hetiseki hi wena leswi. It shouldn't be Amen. fulfilled by you. U nge swi ololoxi loko se swi tile. You cannot Hallelujah. strengthen it. You cannot solve it when it has come. Ni vulavula hi Xikwembu. I'm speaking about God. Xikwembu God, leswi ngo ku khunguvanyeka ku nge kali. who says that offenses will not lack, Mara u ni khombo loyi swi teke ha yena. but danger to the one that is has come by. Ku vule Xikwembu. It's God who said this. Ku vule Xikwembu. God said it. U nge xi dyondzisi nchumu Xikwembu You wena. cannot teach anything, God. U nge n'wi dyondzisi Yesu You wena. cannot teach Jesus. And u nge gayizi Xikwembu. And you cannot reprimand God. U nge tshinyi Xikwembu. You cannot reprimand God. Xikwembu xi vulavuleni. God has Amen. spoken. U nge xi cinci. It cannot be changed. Hallelujah. Xikwembu xa hi nyikile mixo wa ku saseka God has given us a beautiful morning. na ku kombela. I plead with you. Na ku kombela. I beg you. Hundzuka. Repent. Hundzuka. Repent. Makhombo malama. Those dangers, U ta va humile ndzeni ka kona. you'll be out of them when you repent. Loko u nga hundzuki If you don't repent, u ta hanya ndzeni ka makhombo malama. you will live inside those dangers. And makhombo malama. And those dangers, Man'wani ya woho some of them, ma oka rifu. they attract death. Ma oka mavabyi. They attract diseases. Huma ka vutomi bya wena byo tala. Get out of that kind of life. Hundzuka. Repent. Hundzuka. Repent. Na ku kombela. I beg you. U nge ma koti makhombo lama nga laha ka mbita liya. You won't be able to withstand the danger that is inside that pot. U nge ma koti. You cannot. Leswi nga ta ku endlekela swi nge ku tsakisi. What will happen to you? You will not be pleased with it. U ta famba hinkwako a ku nge vi na ku cinca. You will just go around and there won't be any change. Loko u za u nghena lahaya When you enter there, ku na xikhongelo lexi Yesu hosi ya hina yi hi rhangeleke ka xona. there is a prayer that our Lord Jesus has lead us. Ni kombela ku ri hi xihlaya. Let us read it. Kambe xi le ka Matthew chapter 6. Matthew 6. Matthew 6. Matthew 6 verse 5.
kutani loko mi khongela mi nga tshuki mi kotisa vamandende. And when you pray, you shall not be like the hypocrites. Lava rhandzaka ku khongela va yimile emasinagogeni ni le mahlanganeni ya mitsenzele. For they love to pray standing in the synagogue and on the corners of the streets. Ya hlaya verse 9. Now we're going to read verse 9. N'wina khongerisani xisweswo. In this manner, therefore, pray. Tata wa hina la nga ematilweni. Our Father in heaven, Vito ra wena a hlawuriwe. hallowed be your name. A ku te ku fuma ka wena. Your kingdom come. Ku rhandza ka wena a ku endliwe emisaveni. Your will be done on earth Swa nga hi le tilweni. as it is in heaven. O he ha namuntlha vuswa bya hina. Give us this day our daily bread. Bya siku rin'wana ni rin'wana. Our daily bread. Hi rivalele milandzu ya hina. And forgive us our debts Tanihi loko na hina hi rivalela van'wana. as we forgive our debtors Lava nga ni milandzu eka hina. who have debtors on us. U nga hi yisi emiringweni. And do not lead us into temptation, Kambe u hi lwela eka lowo biha. but deliver us from the evil one. Siku rin'wanyana Yesu One day Jesus, loko a ri ku khongeleni navusiku, when he was praying in the night, and then a ya la a ku ri na va Petro and then he went where Petros were, a va kuma va tlela. and then he found them sleeping. A ku pfukani mi khongela And he said, wake up and pray, leswaku mi nga ngheni emitlweni. so that you don't get into temptation. Loko munhu a vavisa vanhu When you hurt someone, i ku wa nghena, you enter. kasi a wu faneli u nghena. And you are not supposed to enter. Loko u nghena When you enter, u ta pfuna hi mani. who will help you? A hi ngheni mindyangwini. We don't enter into Hi temptation. nga yi emindyangwini. We shouldn't go there. Vona Look, loko swilo swi ta hi le handle, when things come from outside, a swi tshami nkarhi wo leha. they don't stay a long time. Hi mhaka ya ku a hi mina ni nga swi landza. Because I'm not the one that went to fetch it. A hi mina ni nga endla ku swi ta. I'm not the one who made them to come. Swilo ta It just came. swi tisiwa hi loyi a vangaku ku khunguvanyeka. It was brought by the one who caused the offense. A swi nge heti nkarhi wo leha. It will not last a long time. Hambiloko swo ni veka ka xiyimo xa ku ni khomiwa hi tingana. Even though it put me in a way that I will be shameful. Ni ta khomiwa hi tingana masiku manharhu. I will be shameful for 3 days. Andaka munhu wa masiku vanhu va ta vulavula hi mina swi nga ha ri na vilo. After 4 days, people will talk to me, but it will no longer have value like in the beginning. Hikuva a hi mina ni swi endleke. Because I'm not the one that caused it. Hi wehe u nga lo swi tisa. It was brought. Wehe u nga ti dropeliwa mahungu yo khomisa tingana. You who have been brought in at the word that caused shame. Hi ku hatlisa vanhu va ta va swi nga ha ri na weight ka vanhu. Very fast, it will just lose weight or value. U nga ze u ti songa. Don't hang yourself. Hlamba u ya kerekeni. Bath and go to church. U ya gandzela xikwembu. And go and worship U ya God. twa leswi moya swi byelaka tikereke. And hear what the Spirit is saying to the churches. Ku nga ri khale vanhu va ta vulavula hi swona swa ha ri hava weight. Not so long, people will just talk about it without any weight. Swi humele moya. It will be just out of fashion. Swi ta i ku se swi fili. It will be no longer trending. It will be dead. Kambe ka loyi a nga lo nghena ndzeni ka makhombo. But to the one who have entered into the dangers, Bibele yi kha yi ku hi nga yi emitlingwini. the Bible saying that do not go into temptations. Ivi we u ya. And then you go.
and vanhu a hi kha hi swi tekela nhlokweni ku hi nghena ndzeni ka makhombo. And then we don't go knowing or taking into consideration that no, I'm entering the danger. 100% ku hava munhu loyi a lavaka makhombo. There is no one that wants dangers 100%. Mara munhu u ya a nga ri ku swi tiveni ku ri leswi ni swi endla ku ni nghena ku ndzeni ka makhombo. And the person went in unaware that I'm entering danger. Loko ni endla so ni nghena ndzeni ka makhombo. When I do this, it means I'm entering the dangers. And loko u lo nghena u ta humesa hi mani? And if when you have entered, who will take you out? Yesu. Jesus. U tshamisekile. It's well. A byela va Petro. He was telling Petro and others, Pfukani mi khongela. wake up and pray Leswaku mi nga ngheni so that you don't enter emindzingwini. into temptations. A chavela sweswi. He was scared of something like this Hi ku u ta kuma u ngheni ndzeni ka makhombo. because you will find yourself entering into dangers U nga ri aware. unaware. Ale makhombo ma tingheni teto. And dangers doesn't care about Swa ku that. ngheni ka hina u nga ri aware a tirhiwa hi. That you enter to us unaware, if they don't care. U tile. You came. U tile. You came. Vo swika. You came. Vo da. You came. O tela hi. Well, why did you come? Hina la a hi swi koti ku huma hi ta ka wena. We cannot come from here to you. Wena hi wena u nga ta ka hina. You are the one who came to us. Hi wena u nga ta ka hina. You are the one who came to us. Hi hina hi nga huma hi ta ka wena. We are not the ones that came to Hi you. wehe u ngo lo ta haleno ka hina. You are the one who came to us. U tile. You came. 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 You came. A ku nga ri aware u tile. Even if you are not aware, but you U came. tile. You came. Ma baba mahungu lama. This is very bad. This news is bad. Ma baba. It's bad. Ku pona. Surviving. Unduka. Repent. If you want to survive, repent. Ku huma ka wena ndzeni ka makhombo I ku we hunduka. Getting out of those dangers is you by repenting. Ku va we u hunduka. It's when you repent. Hi ku loko u za u nghena. Because once you enter, A swi susiwe hi ku we se wa nghena kereke. it won't be changed because you now go to church. No. Swi we ku hundzuka. Yours is to repent. Vutomi bya wena u sungula ku hanya vutomi bya ku nga vavisi vanhu. You should repent your life and then start living a life that you don't hurt others. Yesu. Jesus, Vutomi bya yena. his life A nga kunguhati ku vavisa munhu. doesn't plan to hurt someone. Na Xikwembu. Even God, Swi ni mihleketo ya mina. it says, my mind A ya ku mi vavisa. is not to hurt you. A swi na mihleketo kumbe ku kunguhata ku vavisa munhu Xikwembu. God doesn't have the mind of hurting a person. No. No. Se mara wo kunguhata ku vavisa munhu. But you learn to hurt a person. U hleketelela u ta famba kahle kwala misaveni na. Do you think you will live well on this earth? Makhombo ma ta ku karhata. The dangers will trouble you. Ma ta ku karhata. They will trouble you. U ta za u navela na masira. You will even wish the graves. U ta navela na sira. You will even wish a grave. Loko a no tiyela sirheni a hambana na swona. I should just go to the graves and just separate from it and just leave it. U lo nghena. You have just A entered. swi huma leswi ku tele. It didn't come out and then come to you. Balekela ku vangela vanhu makhombo. Run away from causing troubles to others. Balekela ku vangela vanhu ku khunguvanyeka. Run away from offending people. A swi le ku sasekeli. It won't be well with you. Ni khensa loko mi hi yingiserile. I thank you for watching us Hi vito ra Yesu in Kreste. the name of Jesus. Hi vito ra Yesu. Xikwembu xi mi hlayisa. May God protect you. Balekela ku vangela munhu ku khunguvanyeka. Run away from causing offense to others. U nga pulani ku vavisa munhu. Don't plan to offend someone. U ta rila ku hundza yena. You will cry more than that person. God bless you. Xikwembu xi mi katekisa. In the name of Jesus. Hi vito ra Yesu.
Thank you. Na khes.